Good morning. Good morning, ma'am. Ngasi se khoi ngarang gi class ki continue tawsi ka. Ngarang do class to khare disturbance la ko degi. Jena loisin basungam gi dare aduga marak ta soina khana taw gi dare do class ki khana video do soina unlist taw gare ka. Ado ngara khoi na yengi basing du marak ta ko gi fundamental analysis and technical analysis ka. Fundamental analysis, technical analysis, the intraday, positional traders, long-term investment, ka, duga IPO. Hai riba mayam je koi kaino jeng mina si. First la koi na fundamental analysis hai riga di kaino hai kanda. Aina invest tau ge hai riba company do. Suppose aina company ma de investment tau ke ne khalasi long-term ge oina sahi khara ge oina invest tau ge khalasi. Hai riba company si gi maram da aina hana khangninga gadi ko ai first magi fundamental ai company do gi maram da hana khangba mathau tai ko ai suppose ajaina sida Zomato hairasi ko natraga Tata Motors haisi Tata Power haisi any ma da ina Tata Power haire Tata Power si ina long term gi oina ma se lakh ai invest tawninge hairiba invest tawningi ba kano se sida aina Tata Power se kari no di khangdre ba ina ado aina Tata Power se kari no khangge hairagadi ai Google da thibsu ai kaisu kai de ko Tata Power Tata Power gi matang dei Google tawba yai ko Tata Power se kari no magi main website sida phange na tra dai de atopa mso koina masagi main website sin na tra ba ko gi se money control ko money control gum da su sanga ga khoi yengba yai ko adai di atopa Wikipedia su yengba yai ko adai ko gi kano da se ha gi kari ba India gi ma kon leibani ni economics time ko economy do summa da sanga yengba yai ko adu just hojikti khoi sida yengasi money control da ko money control si moneycontrol.com haina website ko ko leibani sida sangbiro aduga sigi magi mathaki search tawba ma yawri sida khoina Tata Power haina iraga search tawraga su phangani ko Tata haina di ka da am thore sida yengbiyo Tata Consultancy Service ko TCS ne Tata Motors le Tata Steel le Tata Power ko Tata Motors Tata Consumer Tata Tele Service Tata Communication ko na mayam am thore si marak se ina pami se kaino Tata Power ni le ko Tata Power se click tore matung da just magi kano dune khone jeng du sina tra Tata Power se kamain to wono hoji magi price na kamain to riba to Tata Power Limited hoji my price upsally ngarang magi price e id 3.45 upsally ko adidi magi open range di range me ama sida pigare adu matung da makha ta kan main na si sine khon jeng di ko magi market ki cap cam leibano dividend jin leibra ko adidi sidagi high company sigi magi kano singje ko so na khona chawrak pa ma jeng thok pai de company sigi maram da khangna bo khona ba se si sina khona fundamental analysis haina khangnai ko yani ko fundamental analysis aduga technical analysis asina kari no hagadi sa khoina Tata Power sigi magi hanana ko si hanana magi share se market list tawramni na magi kanu se ko gi chart ko chart analysis tawba charting tawba ko charting and the market analysis acha charting tawba ko sigi Zerodha da direct ko chart analysis tawba yai ko adai de atopa mana khoi starting gi software mayam ama ko trading view gaina leiri ko no trading view the direction ga khoi analysis taw su ka si analysis taw ro matam sida di khoi na ngasai gi sida ai noi mayam na khangdaba ano bo kanom si yawri ko water ma time ko ko gi si kano se sida license hojik di just kano khadan khango hai si chart ne si khadan khango hayeng class ta gi mamutan si ki chart se live red green me am se kari jing si ko si ki chart se da ko analysis ta u se ko chart se da ko analysis ta u se kari no ngarang market se kamai ta gi ba
ko hafta amagi mamang dena kamai to tha amagi manung da market se kamai to rege natraga tha ahum gi manung da market se kamai to rege ko sahi amagi sahi manga gi overall da magi market se kamai sali ga na kon analysis to buse sisina technical analysis ani khang nei yani ko ado ko technical analysis to bu matum da ko gi kan se trading view hana amalai ko tradingview.com tradingview.com je ko si na ba yai yamna nungai ba keno ni ko do tradingview se kamana si na dino ha ba gi video series ma so isiam ba horam bane ado saturday sunday dana yam ba sem ni ko tradingview.com sida ko changa ga sida kan chart se sang biro ko chart se sang ani chart se sang matung da aina jengningi ba company do adi in hoji jengning se tata power sida ise invest to ge habli na tra adudi tata power se ai sida thiba yai ko okay kada da kamai na thine atul la ni irmi se atul sida sangaga sida ina tata power ani ibiro sida ina tata power ani irika tata power thore tata power select to birani ko tata power se koina hanadagi already analysis to gale ko tata power se am siang na kan hoji chu tata power se lei ba yari ko magi technical analysis si matung ina hoji chu tata power se lei ba yari noi kana gumba marak ta long term da invest on ningbe lei daga di hoji chu tata power lei ba dum yari ko my target la kini 251 choi da hana adugi matung da 266 tagi hagalaga 270 ko 270 aba phau ka ba yabagi chances ta lei bani handa ki magi hagalai se ko sumaina akoina masagi fundamental analysis aduga technical analysis hai ani sigi difference je khangani na tra fundamental analysis hai na company dugi maram da magi fundamental da koina naina baduni technical analysis hai gana hai riba company si ngasi dagi hafta amagi mamang da ngarang gi market kon de hafta amagi manangi market ko tha me hadi magi market analysis ta wuduni ko market analysis ta wusi kada ta weba chart gi ko si phana chart ko we ko magi chart si changaga sagi sigi koi time frame ko we sina hing matam gi lakini time frame si da ko se monthly weekly gaine lai ko si da weekly change sauraga ko anda ki week si da ma se kamai tawriba mamangi week tan kamai tawba overall hadi last april day kamai tawre ba gaine saina mayam ama nei nerak puduni technical analysis ha ki ko ade next ko yengsi intraday haiba ma aduga positional trading haiba ma ko intraday trade haise kaino akoina ngasi thabak suraga ngasi paisa phangba ko haidi ngasi ai check suba yauraga halakpade paisa phangi ko ngasi ai lo chaluraga ai paisa da lo mapudu da harage ai gidi ngasi dum paisa pibiyo haiba yai ko intraday haidi ngasi aina thabuk tawraga ngasi ai paisa phanguduni ko sem adai tawraga khogi chidasu stock market ki manung dasu aina ngasi trade tawraga ngasi dum trade se loisinba ko suppose aina sigi SBI hairasi natra Tata Motors Tata Powers dum hairo SBI hairsi yare ko SBI se ina buy tawre ko SBI se ina buy taw matam da sida intraday haiba ma thorei aduga long term haiba ma thorei sida ko hai ribasi ge ina SBI se buy taw ma ta intraday MIS se select tawraga ina buy tawraga di ko hai ribasi ge trade se ngasi loisilam da ba yade ba na profit laigera lairoigera ngasi loisilam da ba yade ko aduga kaigumba positional trader hasina kaina kanda positional trade tawbusina ina long term da lowraga ko natragana hayeng koina derivative market su lakini ko derivative market na overnight kuma lowra kanda trade se loksil daga thamaga numini ni humni mari ni manga ni tarung ni adoina thamma kanda koi kanu tawbusi ai ko adu sidam kam koina long term da lairaga ko long term da quantity se 100 lowre khalase quantity se 1000 kanu laire khalase ko sida buy tawre ko buy tawraga thamaga sida kai dau ga kanda masagi aina profit se lakri bawa ko profit se lakri bawa ai hayeng hangsin masem numit mari ni manga ni tarung tareni thamaga profit la kanda sell tawthok pa yai ko sumaina trade tawba yai se su koina swing trade haina dum khangnai
ko adu hairiba swing trade position trade intraday ga haise khangudra su just akoina khangbu yai se gaino akoina MIS ta side akon MIS na trade intraday se lawraga di trade se ngasi tawraga ngasi dum loisin duini sim khangbiro long term da ina trade se lawraga di any time any day da trade se exit tawa yai long term da lawraga di trade se ai gini ai oirabane ngasagi shares to ko aduna ai property ne aina joining matam jon yai numi mari ni le jom le mangani jo le jom hafta ma jom jai hafta ani da jom jai tha ma da ni da hum da ko sahi ama ani hum mari manga tok tare abo sahi tara gi matung da jon ga sai sahi kun gi matung da jon ga sai ai apam bani ko yani ko sumaina adu samna masagi koina positional trader hairagadi masagi sida khogi sida mathakta position haiba mulairi holding haiba mulairi ko koina hayeng trade se lawraga position da dum thammaga numit mari ni mangani taruk ni position sida thammaga ko position sida thammaga profile la akanda zone ba ko haidi aigi position da dum semaga thambiba positional trader ko intraday trader khangya aduga koina long term da lawruk pasing sina sigi khogi holding sida sangini ko si aigi Zerodha gi account ne mayam Zerodha de account open to view ko ke no da khogi ETL gi support to view ina ko hanagi mamang da yawram ba student sing di yawba ko open hoba to ne ko yam thuna adu base ama da mi samaga khoina class tawring ngi matam du de adum 50 60 muki sang si de no se open to re Zerodha ko handak ti open to wi chang si yam handagre zero da chal have ye ko amna chance da mi amaga open to le ko adu yam kuire account open to kidaw su ko adu kai su kai de isa isa gi zero da account han lai raga di okay lai raga di open to budo khoina unknown sub broker amada to bugi mohta ko hoi ETL gi makha da open to bio ko okay adu object se ngasai gi akoina sida positional trader haiba ma adana legare aduga swing de akoina trade to su jai haire adadi intraday su to su jare long term to su jare haire ko hairiba mari makse akoi pulak khange ko main oina akoina intraday da trade to raga di ngasi aina lawriba trade to ngasi loisilam gudoba ngasi aina kaigumba loisin dana thanamaga de kaidawni broker na ma se loisin bire kani ko broker na loisilaga di broker gi charge lawra kani broker na square up to bagi broker gi charge lawra kani broker gi charge su yam drab da lupa humfu muki me adi lawra kani ko okay tane lai nado sida khoina IPO haibam lai ko ngarang khoi kano da loisingi daba IPO initial public offering ai se kari no hai ka da khoina company amagi ihan first time ko company amagi ihan first time koi kano da stock market ta magi kano thadorok pose share thadorok pose sise khoina IPO hare khangnai ko okay haji IPO open tawraga khara kana leidi ko January 19 da open tawba 24 da close tawdu ko size si oiba sign ko ado koi ai Zerodha account se sidagi IPO su leibi ai ko Zerodha account dagi IPO ai kamaine lawne kanda sida leire aduga ai sida lakpio aduga console da sangsi ko console da sangsi console da sanga kanda koi hoji leiriba ongoing IPO madaidi koi gi upcoming IPO pula u fangani ka IPO se ai amusu repeat taramge company amagi first time hanbo oina kogi stock market share market magi share ihan hana kana tarobudo kana list tarobudo ko aduda koina IPO hare khangnei ko adu IPO haiba siga masai koina stock market gi leiba siga stock market gi direct in sangsilaga buy sell taw trade taw siga different ang lei ko IPO dadi buyer sina investor mayam su erani seller na company do iduni ba ko aduga stock market da khoina sangsilaga hojik khoina trade taw risidi buyer su seller su investor ngakta ne ba yai ko mya aduna khoi sida kano da change khalasi ko aduga sida khogi
portfolio de lakpiro portfolio de sida IPO lay IPO sida upcoming IPO haiba masida lay upcoming IPO asida lay aduga sina hoji ongoing IPO ni ko hoji sa leba IPO sida status ko si upcoming ori close hoigare ko AB court saiba ma close hoigare ko time scan haiba ma close hoigare ko hoji lai se AGS ko transport ko bahiram do mali mai se ko similarly okay aduga upcoming IPO da koina yengba yaba se ke no hoji ko AGS Transact Technology Limited haibni nga sai ko si February 1 dagi ma kono tawrani ko adidi February 1 da listing tawrani oyo lakadore ko oyo lakadore adani Wilmar haibam su laktore ko Tamilland eligigo si lakadaba mayam lay si marak sida khwaidagi mayamna hojik yamna ngaina li se LIC sine LIC mayam khangi ko life insurance ko optune India gi ko hari basigi LIC se lakku matam da khoi mayam punna lawmina se ko si profit fajana piga do ba kaino ne okay IPO lawraga khoi de kari kana dino IPO na khoi da profit piga da piro da haiba adum ba mayam masu kan lady ko suppose IPO khona kamai lawdino haiba ko sige IPO AGS ko transact ai lawge hairaga di status ta sang birani magi offer start and offer end offer start date kya daina horise date 19 dagi date 19 dagi ai sige IPO se book to hobo yarani date 21 bogi manung sida to date 19 daina date 21 bogi manung sida IPO se magi IPO offer to numit se sida khoi se IPO se lawgadabni order to thamgani ka adugi matung da khoi nong to du se kaino IPO ine lawribo IPO se engom da phangbo or phangdaba su laiba phangba yai phangdaba yai ko allotment finalization date sida khoi sorok pa khangani aduga ai phangaga di ai paisa do refund tawra ane phangdraga di paisa do ko ai engom da handok pirani to phangaga di ai paisa se transfer tawgurani magi company account da aduga IPO se adi aina phangiba company ki shares to engom da tharani IPO ai di company ki shares to ni ko ihan hanba company ki shares to company ni ihan han jola ko matam do lai hoba haibani ba ko aduga hariba IPO se transfer tawthok tawsing ai holding de tharak ta ba mayam se debt si bog da tawrani ko adi matung da stock market ki manung da hai share market ki manung da February 1 da kono listing tawrani haibani yai ko soin tawraga koina IPO se sidagi changaga leiba yagani ko hoji ti sida apply yaudari ko adun IPO se hoji ti kono leiba yabagi khudong chaba pidari ko sida date 19 dagi hayeng dagi ma kono tawrani ko hayeng dagi book to bo yani IPO ko yani ko ado koina IPO se leiraga kayam kuine thamba yabno listing at market listing tawga sell tawgadra hairagati market listing tawrokpa matamda profit fajana pirega open tawrokpa IPO myam am yauri ko asigi IPO dana open tawrokpa IPO se profit book taw to ho busu yai profit book taw to horaga magi khara haidra kanda mulla leire musang sin busu yai ko duna traga kana gum khane ai IPO se I live ta hanwa phongbani side hayeng abo punsi su bu thamgarage ha su okay kaisu kai de ko adu best di ayoina di IPO listing tawba numitu da aidi aina lupa listing traunga mu invest tawbuduna lupa listing taruk tare ni pa bantara aingon profit la agadi IPO list tawbuga sell tawthokraga profit lawtho hobuna hena fai ko okay adu aina IPO se leiraga thame khalasi natragana khogi share se leiraga thame khalasi to ngarangi khoi discussion da hagibudo matam gi matungina market se up and down line natra the company su matam gi matungina magi edi sahi gi matungina turnover fajaba mayam ma lai ko company gi turnover fajarakpa matamda natraga ka hena fajaba oidraga so edi company sing sina dividend haina ma piriba dividend
कंपनी से डिविडेंड है नाम पीरी डिविडेंड से करीनो है बोनस कुंबनी IPO दगी लेरगा थमे खलसी शेयर मैम अमा नत्रगना डायरेक्ट कनोदे अखोगी स्टॉक मार्केट संगगा शेयर से लेरे खलसी हाइरिबा शेयर सिंग से इन टाटा पावर से लेरे खलसी को टाटा पावर से नम कैदोगे खंद मागी सही मगी प्रॉफिट से की मतुंगिना ऑल ओवर कंपनी से की पूरा कनो से सही मगी प्रॉफिट एंड लॉस की मतुंगिना येंगा शेयर होल्डर सिंग को बोनस की टाइप ते डिविडेंड थाइब में पीरीबा को डिविडेंड से सही खुदिंग की पीगनी को अदो अखोइना शेयर से लेसिलगा होल्डिंग तौरगा थमगा को अदुगा डिविडेंड दम फंगबस आइको ओके फरेदो मैम मसीगिदि स्वाइदे लोइसिलसे अदुगा हयेंग अमुक मखा ताबा क्लास को अखोगी चार्ट type of chart the candlestick price component for price component hairiba mayam do hayeng amuk punna amuk yengmin ko haidi market ki movement ko si tata power ki se liba chart se kanana move to leino sumeda jeksil leira mi bana natraga khogi office ki maning da operator phamaga operate to leira ko suba question mayam ma kono se leiri ko चार्ट से रेड ग्रीन मैम से करी नो नत्रा सी मैम से अखोई हयेंग जेंगमिनर से